Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. Mapan kay di barangay hall. Uy, ngamin ton madamdama pa. At ngamin sumangpata sa nga ilid ananang. Aya, pagkapon na. Ija Isabela, kanakan ni nanang. Kasinsin mo nga rod Di mon malagip ni insan ang boy nga anak ni antis ka. Kasla malagip kaon. Agbakasyon ka no, tawan mo't lang obra na ijay. Iso, ay bagmanta nakabiyahe. Kat adapay lang nagiti restriction. Adda ka no nakiluganan na a private car. Iso Kan saan mo't unayin ana irot. Ag triads dalaang na makadanon da dito ili tayo. O di iso. Ala, mapanak nga rod ija. Takadwakton nga umay dito. Bayat ti kawan ni tatang. Kadkaduak pay laang ni nanang iji balayda. Kat iso pay laang ti kadwam. Wala? Mabalin mo ta makipagtanod pay lang. Uray para timpla lang iti kape yung agduty. Kababain mo't Isukit din na bisita ti para timpla ti kape may. Saan mo't adakas? Tanawan ar-aramiden na. Amangan numaboring mo't laang. No kasta akat. Nya nga road, anusan ani duming ni kasinsin mo ambaw yung isupelat kadwa na bayat nga day haway ni tatang yaw. Wenan imbagla ka sa una no saan da pa'y amaturog. Nasayahat nga road no kasta. Anya ka dia talaga tiranta ni insan amboy dito nagbugsutan. Ang bakasyonak laeng, kuna na ba? Iso Naimbagkit di atawan ni tatang mo. Anya ti kaya sa nanang. Amok no adda ditoy, ang mga nukon di yaram naman nga may sumati makadadaw. Anyan? Tuwag. Kampay ide, yaram na. Nga may sundo mati makakaadon amang diga, ide balasang. Ay. Ala, kasta ka di mo't lang, ti kalaing ni tatang nga agaram? Ay, sus Rosa. Amok unayan ni tatang mo. Sige, kasla di mo, amamo ti amam. Ala, wenan. Umay nga ta agaram ni insan amboy dito Naamok kinantim iska. Min-aram ka no ni ambaw, ingam ka na yun na bastard. Anya? Woy. Imala iti pamilya dagiti mangaram. Playboy ka na ngawan mo't nobya na. Ni Uncle mo Agusteng, chairman ditoy, ngam nakabakasyon ni Hawaii. Ay, kasta ka di, auntie? Woy. So adyak kaya't ngaglanggo-langgong ka ditoy, No problem, auntie. Nasingputak mo. Ang mga nosingput kitib, Mike. Saan, auntie? Saan ka mang ibabain dito ya, ambaw? Oras nga day naramid mo akalanggungan. Pagawiden ka adagaws. Uy, auntie, promise. Agsingsing putak kun. Talaga mo ta nasingputak. Nasaya at no kasta. No kasta. Ag naudak pa lang ijibalay da in San Rosa, auntie? Wen,
Tani Rosa, ti kaduak dito'y balay may. Uwan, auntie. No problem. Ay, mabayag ka din ni Uncle Gusting ijay Hawaii? 3 bulan ti live na iti barangay. Ngam depende day ta. Mabalin mo't adinan ong putan day ta kabayag. Naggasatan? Tanakapan ijay Hawaii? Saan lang nga itati papan na, napan kami man iden. Apaya di kay simurot, auntie. Ay na, nagrigat nga ron ti agbiyahe. Kan isulaang mo tinaygatangan iti ticket. Ay, isua? Kastoy nay, mabalin mo matimangan ditoy, wenno ijay kadarusa. Uwan, auntie. Kan sumurot ak ijay barangay hall. Total, nimot gayang bayaw duming ti uay si chairman. Wen nga road, iso asaya atam ti garaw mo, takababaen. No province. No problem, ante. Ipasigurado. Sa anak ng agaramid iti pakaibabain na niyo. Adto yun ti kapem. Bayaw duming. Ay, agyaman na ka. Awan na nyaman na bayaw. Uwan kayam. Agwali sa kalaang di tarwar, bayaw. O sige, di mo ko na babaunin ka. Uwan bayaw. Narigat, no, agtugaw-tugaw aklatan nga awan araramidan na ditoy. Uwan na. Sige bayaw, alaak lang tayo walis. Kun daspan. Nagagat mo't na ita kasinsin ni Rosa. Narabak pa ya kasarsarita. Anda na itim balikas na weird na duma. Kasla ako kwatit na. Yulamlat nanti maturog bayaw, taagsuratak pa iti istoryak. Sige laang bayaw. Bayaw, addaman damagak. Anya na jay? Adda na amok itay ije barangay hall. Mabalin nga tapasyaran ta. Anya? Awan mo't ngamin ni Uncle Chairman Gusting. Isok mati kadwak. Anya't nagan na? Brenda bayaw. Ni Brenda at taga Balasew. Di ngay blandi ti buok na. Boy, napintas na jay. Anya bayaw. Tinalawan ti asawa na. Addan asawa na? Kwa? Kinalib inalagayam ta saan da pa nagkasar. Ay, uray na. Kursunadak bayaw. Kaya't mga raw, dan nakalibin na. Saan aparikot data bayaw? Takadag ito yung panahon. Man-manon timak ko na a virgin. Anya? Nupay adamot lata. Narigat kan nga agsapol. Sige. Kaanaw ti kahit mga panang pasyarta. Urain ton rabi inubigat. Sige. Ngam itulod ka lang. Sa anak ang makapagbayag. Awon bayaw. Uray panawan nakton. Nikat, kita amadom. Ang mga no pa kay sagsagmakam day ta. Anya pa kay sagmakan mo tako nang bakit? Apay kumamay sagmakak. Ang mga no paglulukwan lang ninsan amboy. Kat si kanto ti babalawanda ta sikat ng kuyog kan kuana. Saan mo't nga ta? Kan nagamam damot tayo. Alakit nasaya at lang. Ano kasta? Di saludsod, kaya't na nga ta ni bayaw ang boy. Anya? Ang mga kulam kid din umabasted kat anya pa'y taramidin na. Ay, daytan tisan kong amaw. Kan baro pa'y nga ta ni kasinsin mo. Ay, saan ko man nga amaw? Saan ko anadamag kininanang? Ang mga umaykit di kundi aram dito eh. Gayam, ada asawa na ni Isabela. Damagag to kinanang.
Daitan ti pakaisagmakan tayo, no kas pagaringatan dan asawa na at tinalawan na. Awan mo't amok. Awan mo't nasasao ni Antim Iska. Saan nyo ka di makontak ni ante? Awan kanot cellphone na. Daitan Ala, bayan yun Saan na tayo mga tangay sagmak ninsan amboy? Anya. Alawan. Agure ka, kumusta ka numot nga iti isusurot na kindoming di barangay hall? Iso kanot para timpla iti kape ni Dumeng. Na? Kan kasla janituran ijay. Imbagman. Masikuran ka nung awan ar-aramidan na isa. Kumpormilat mabubran ako na ni Dumeng. Ay, katuan mo't hindi Narigat mo't ngagpaiso no agtugtugaw ijayan ngagmalmalam. Kasinsin gayam ni Rosa ni Amboy amang paspasyar ijay anak ko o ay si Dumeng. Ewan na natalin. Taga Isabela. Asino, te akin kaanakan kada suping ken Chairman. Ni nanang, nana. Baro pa'y lang ata. Isumot niya mo may. Una, narigatan. Abusta kas di tinapasamak ken Brenda. Tinalawan ni Asyong akin na din nana. Amo na matkit di, ti kasasal ni Brenda. Saan kumat akayat ang maulit tinapasamak ken Brenda kagawa Dumeng. Ang mga noon nyakit din di mapanunot ng aramitan. Nana. Gapot na laos aladingit na itinapasamak ken kwa na kat. Pinanggap na kat talin iditibiyang na. Saan mo't nga ta paglulukon ni Bayaw Amboy, nana? Sapay la kuma. Tamarik na kat kayat ni Brenda ni Amboy. Ay, nasayat ano kasta? Pagasawaan tayo idan. Dinakmot lang nga talukwain, Amboy. Saan? Apay kumalukwan ka ngay. Saksik ti kabus abulan, Brenda. Ay, wala niya. Kabus gayam ita. No kayat mo? Agkasartan ang bigat. Anya? Ay di wow. Hey, sana all. Wen, ibagakin ang tusuping, tagkasartan. May susagararamid ka. Saan pa'y muta? Basta, saksik ti kabus iti kinapudnukin ka. Ket, agyamanak, ta inaklon mon ti ayat ko. Brenda, I love you very much. Fix man. Promise. Ay, oo na yun. Nagromantiko ka gayam, Amboy. Pinaragsaknak iti kasta unay, Brenda. Siyak nga tati kagasatan alalaki dito'y rabaw ti daga ita. Ala, sinumbatan kan aya? Ha? Saan pa'y aya? Saan pa'y may? Kinunaklaan nga dinak nga talukwain. Saan? Kunakmet asak sikti kabus abulan. Ala, wen man laangan. Ha? Aklunan kan. Ayos! Inarakot Ay, sorry. Nalaos ngamin aragsak ko. Sigurado ka matlang iti dayta, Bayaw. Wen, Bayaw. Ngam adan imo na anak ka din, nana. Kan pinanawan da. Na maglangang ta saan da anak-anak. Okay laang, Bayaw. Sige Talaga ang makaasasawa ka. Wen, Bayaw. Kaano nga taas umangpat niyang culture man? Tadumanon tayon. Diyan mo Numabalin. Saan ko kuman abay bayagan, Bayaw?
Agganat ka na talaga. Una, ay sus, narigatan no maagaw pa iti sa bali. Kumusta kayo, tatang? Kumusta mo itong Uncle George kan Auntie Sandra? Nasayat kami, man. Ilang Uncle George, si medyo at parikot na iti sa runat. Namdakal matkit din ati si mayatan na. Ay? Anda siguro iliw na kada kayo Kaslakastan, sakit agbilbilin no kwa. Kaya't nakano amakadin na kadagiti mauding aldaw iti panagbiag na. Anyan? San ko kano abay-bayan ni Pagsandra? Sus, dahita na. Kasano ko makit adamat dita? Idin to taadda kayo dito Pilipinas. Dahita nga rod, ngam ko na na. Oray, umay kami kanon agnaed dito ikan nanang mau. Anya? Isumati ko na na. Oray kat awan mo ti bantayan mi dita. Tan nakiasawa mo ten ni Rosa. Mabalilat tamot ano kaya tiyaw? Wan ti kunag. Ay, pagsaritaan mi payakin ni nanang mau. Oo na. Kaya pagsasaritaan tayo, tano kaskasano akit. Agikada ka na chairman, total kat adda ka. Anya? Amo, kadi mo baybay anti barangay tayo. Kaya napaghuston to no at barangay eleksyon. Aglay-layon kanto na chairman. Kwa? Ay, awanan ti ado pa ya kwa dita. Oo na. Kaya, kumusta nga rodan di barangay ita? Nasolbar maun, tayo tupada ka na o dita. Kan ada pa'y naglaklakoy di may parit nga agas. Nasulbaran tatang. No ita, awan mo't na iblater akasaw. Oh, imbag man, mawag ni tatangkan ka. Boy, kat na danay bagana kanya, kakit daw ni Uncle George. Anya magday ta? Kayat kanon ni Uncle, ama pandan agnaed ijahaway kan nanang. Kasta? Oray kat awan kanomot, ti pakakumikuman da dito. Sa bagay Angam, nasos. Mapanawan kang hatan ni tatang, tikin na chairman na. Amo, nakunana mabalin namot kanot ti agresign, anda akmay. Kaya da nga rod na eden ijay no kasta. Uy, kayat kanong amin niyang kalamakaden na nadatatang, karang itinabat-bating aldaw na diti lubong. Anda kadakwadan day Hanggang sometime bilin kanon ni Uncle George, adin to baybayan ni tatang ni Auntie Sandra. Ay sus. Kasano ay day takat adamat dito'y datatang? Isumay. Isa ako na ni Uncle kanaw nga agnaeden datatang kan nanang ijay. No siyak, awan parikot. Mayat mat ano mapanda galiwaksay. Tadikat may stress na lang dito ay gapot parikot diti barangay. Anyamot ton, bayaw duming. Bak mo pa iti agkukurot asya ko. Kunak no makaasawa ko. Palpak. Anyat napasama kaya? Saan ko anam naman nakas gayam ni Brenda? Apay, anyat napasama kan Brenda. Babawinan, ti panang sungbat na kanyak. Apay ka no? Ngamin, saan ka na apod no ngay ay tunak? Taidi ka nula ang kabus ti bulan day jay. Anya? Ay, kunakon kay. Kat mismo aninanang na tinangibaga. Nga adda sumsumro iti anak na. Nang runa no kabus. Amo, hindi pa'y kumangibagakin ka. Saan ka akayat nga upayon? Anya? Namin ano adinamag ko ken ka no desidido ka. Kunam matawin. Salbag. Kasla kayat kung tagbagkal iti daytoy. Bayaw. Ha? Nagayatak gayam iti addak
kukwatit na. Ay, nagkatangas-gasat mo ng bayaw. Ura ada ko kwatit na armum latan. No di kat sikat ada ko kwatit na. Ha? Insan Rosa. Ada kayo kadi. Ha? Ni Insan Amboy dito. Amboy. Sus. Naiturog kumatan. Adan ti kasin sinirosa. Doming, mabali namin. Ano ita? Naisurat kon ti program title wano drama. Awan mo't subtitle kan plot ko. Anya ngay man ang tisuratag. Ay, balag. Suya abot yung magibas. Imbes nga idea. Ay, Bruno, made, tiar aramidin niyaw. Numatiliwan da kayo, ay, pagbaludan titong palyaw. Sa umot, Miriam. Kagawad ka pa'y mo nga raw. Numakadanon kun o ay si Duming dayta ay, delikado ka. Anya nga rin di mabalin. Urayan tayo, matay tayo, anak kamulagat. Matay iti bisain, gapo iti jaski ako, bit. Wine, awan mangiparit kada kayo ngagkalap. Basta babaan iti umno awagas. Saan ket di apa nagdinamita? No agpanuray ka lang iti baniit kas kadasigay. Awanan, manmanon ti makalapam. Ay, adaken ka no saan ka amaanawa when numabagbagaan. Ngam ibagak ken ka. Ay, jak la makabalbalon ken ka iti pagbaludan. Anya, nagkunamabaludak mo't. Ampang kamot. Amoy lang nga rodo na maipari ti panagkalap, babaan iti dinamita. Ta matay amen, aging ga iti babasit nga ikan. Kastamot a madadaol dagiti tangreb nga umok wenno balay dagiti ikan. Nagadulakit din. Nay, no di kay kano sumardeng iti kasta awagas yaw. Awanton kalapan dagiti sumarunaw akapututan. Saan mo na parikot dayta? Ti panunutam, wino pagparikutam, ket iti agdama. Nang runa ita, apanawon ti pandemya. Ikan kayo dita. Anya dagita lakom nga ikan. Ay, gumatang kayo ni Tikan. Gumatang kayo, nanasupeng. Ala, pumili kayo. Gumatang kayo mutun na. Day taman, manuti may sa kilo dita. Ay, 150 na. O sige man, bakasid sida, kiti ikan, tadanda ni kanayin mo't akar ni tigat-gatangan ni Rosan. Ay, wala na. Sige, agpili kayo. Ay, nakita man dadakkel baset. Isigang kanipaksiw ko man. Nay, kay taktakdang ko na yung dagiti ginatang yung nga ikan-kan miring. Kaslamo na laisan nanang. Un nga road. Anya nga tati inusardaan nagkalap. Amok pa yan. Saan ko ba't dinamdamag ay? Amangan mo ano dinamita nanang? Nga ta. Wan nanang. Nalaka amalaas kan kasla na bugbog dagiti ikan amabungbong wano madinamita. Aya. Ngamen, kat ada sayang gusang, ada kalugaran tayo, nga agar aramat iti dinamita. Adamot na ipalpalapayag kanyak, may papaniti pa nagdinamita ti sumagmamano amang ngalap akabaranggayan. Ay, madi may parparit di tawagas ti panagkalap. Nada ni tatang, di na ipadubos. Uri siya ka.
Isong ang imbestigarak. Masapul lang akas ti aramidam. Ay, agungot laki din ni tatang numamuan na. Sige, paimbestigar ko ang lagos. Kan kasaritak ni Bruno. Wendom, tati asawa natin ang gatangan ni nanang itay. Kasaritak mo't lagi ti bantay dagat di tinagbugsutan. Kan amangan pay kiti, no iti pay makuna a fish sanctuary, kat masumok da pay apagkalapan. Dahil ti sana mabalay. Mitingak lagi ti tanaw, agraman bantay dagat, may papaniti dahil. Dumagas ka pa, kagawad Duming. Maya titagayan nyo dito ya. Wan kagawad, wino, uay si Duming. At dapay tinunong ikan apulutan. Nakatsamba kayon sa ating mapog ititaaw Damot basit, kagawad. Naimbag lang nga pangalan iti isaang. Takanayon ti lockdown. Mat ayuda, manipod iti gobyerno. Anya? San ka di apod na ti kunak, kagawad? Kan uray iti lockdown. Awan pa'y naramanan mi nga uray ulila sardinas kan noodles. Ha? Napili mo't ngamin dagiti na ikan. Bruno. Kunada, adagiti nakurapay lang ti maikan. Kun naawanan iti trabaho ti maikan. Adda pa'y kabit ti kagawad kun pensyonado. Naikan. Porque mo ti kagawad. Anya? Anya? Naibagamday ta ni OI si Dumeng. Pudnumot. Mas nuplang dagiti na ikan iti ayuda. Winupudpak. Kas kadakas assistance. Ala, di ka lang nagbainan aya. Makaluksaw lakit di dayjay. Kan amangan no makadanon kan ni Chairman Gusteng. Anya ko ma. Kabutang mo. Ay naapaw, saan ka kumanga agsao iti kastalakay? Gapo, tanamin duamat, anakaalaak. Kan adapay jay 5K anaawat ko. Isa din mo kumamot ibagbaga nga awan na awat mo. Ala, bayamon. Aywang gayam. Adda na sa ukanyak ni Rosa. Agatap da anabungbungan dagitin lakok nga ikan. Anya? Akat, anya kumaita? Ay saus, delikado kayo no agar aramat kayo iti dinamita. Masisiim aminan agunayaw. Pagrebengan tayo amin timang salwad iti nakaparswahan. Saan lang nagiti kabakiran? Karayan. Ngumure pa iti baybay. Saan tayo kumaranggasan? Anya ti kaya tiyo asawan kagawad Duming? Sino aya dagiti mangrangranggas ka dagiti natural resources tayo? Dagiti gamroad, dagiti naranggas. Ngam madusan ang tao. No, maduktalan tayo ida. Patsek ngagpulo ng tao. Tayo kunada, makarmada, no pudno nga dakarma. Pudno rin tao si Doming. So nga titinulong tayo kumaamang duktal no sino da. No asino dakit di No na maduktalan yung agdin dinamita. Isuplong yung kumakanyag, tasya kunti makaama ang mga yabiti polis. Wino si. Ken ura asino dagita suspek. Nas ka na may pakantingipan tilintay. Ala, no adda matiliwan. Ipaay ti do sa arumbang aparakin ko na. No pa'y adan dagiti maatap, agur oray talang iti ebidensya. Naimbagman ta nakaawag kayo, tatang. Aywan, kasarita ko man ni Dumeng. Inawagak mo tinampad ni nanang mo, saan ko makuntak. Kanat
birits mo. Amang ano nalubat manan akat saan na ana i-charge. Ay, katpun nga ta. Okat, kumusta kayo matundita? Ay, nasaya ta. Imawagak, ta dumamagak kumano, anyamot ta, hindi mapaspasamak, ito nagbuksutan. Kasmut lang itisigod tatang. Nakasemi-normal matkit din nga masapul latang ag-precaution tayo. Ay, wala. Inimbag dito, itawan restriction. O, paikas takat masapul lata ang precaution ako nam. Aganad kayo matdita, tatang. Win, bayat ikadak dito, awan matkaruti COVID dito. Ay, ka nagsaya atin nga O, hanya ka sa nung araw. Awan na dagsa na parikot dita. Malaksay ka na iti na ibagayon, iti kalabas. Ay, adda, tatang. Ngamen, gun-gun dawayan dati kaawan nyo. Anya rayda. May papanit illegal fishing, wano pa nagdinamita. Anya? Sinalbagay. Hanggang ko na ni Dumeng, masapul ang maipakan tingipan tilintag. Ay, masapul lang. Sana mabalin na madadal daglawlaw. Wan tatang, saan nyo apagdanagan dayta? Agin lalaing mo't daya amanugang ni Chairman Gusting. Asino, amanugang na. At da kadipay sa bali amanugang na. Ni kagawad Dumeng nga uay si ita. Awan mo't ni Chairman. Apay manay. Nagmi-meeting kami iti council. Kat ti agenda maipapan iti illegal a panagkalap. Panagaramat iti dinamita. O, nakitam lakay. Ti husto, ti kunakken ka. Amo ka. Siyak ti paspasagidan na. Makita numadoktalan na. Asino dagiti agar aramat iti dinamita ditoy. Ammo, nasaukan yak ni Rosa iti na minsan. Akasla ka no na dinamita dagiti ilaklakok nga ikan. Takasla nalaes. Kasano kumaan nalaes? Kaitaktakdang. Ngamen, kasla nadudog dagiti ikan. Saan mo alaklakwan ida? Anya? Kaano isudat ikang runaan na sukay? Di saan ka lumablabas iti ayanda. Mangliklik ka. Di nakmansurwan. Ti maibagak kitday. Isardeng yun dayta. Ken amangan no maisag makkapay. Sumardeng ka man. Nagadukit din reklamo maya. Kaya't mo nga rod ti agbisain. Ay naapawan ano saklaangan angam ti sikamat ti mapukaw lakay. Dahita man di magusto ak nga imbagam bakit? Wamay, nakasano kami langan kadagiti anak taan na ade-ade no mapukaw da ka. Isu nga annadam kumatibagem lakay. Di may bagak bakit? Sana ka mamingga. Aging giti sana matiliw na iti awanan bain namang dadadali ti nakaparswaan. Di lang bukod da pagimbagan. Ano ti bagbagi na ti amuda. Angam ko namat nga dan atapan nyo. At ang agpaisaw, ni kagawad Bruno Sagpaw. Anya mo tunday ta, kagawad pa'y. Di kami rasunda. Awan kanumat sa balya panggananda. Ta nagserra ti kumpanya pagtrap-trabahuan na. Isu Ken awan mo't ayuda manipod iti gobyerno. Ngam saan mo nga amo tiwagas ta nga agkalap. Amuda may parit da ita. Ngam sulpeng dangarog. Anyan. Ngam ore po utam ti kunak bakit. Madusan to na kita. No saan daman amabalod. Mismo mo't lang nga nakaparswaan. Wano ti madi nga aramid da ti mangdusa ka na kwa na. Kasla mo mangilunlunod ka. Sana pa nang ilunod na ita. Ngam kasta talaga. Madusan tumot lang na kita. Nailo kaya grup-grupot ka may.
Tumaaw kayo manon aya. Wen, nagtulag kami ken pare ambo. Agan anad kayo wine. Iso nga, isaganang man tibalon ko. Danom ken kape. Karaman tay termos. Sige. Bayam, takarga akton ti termos. Ang magan anad kayo wine. Ayun, danag mo na ya. Kas itinakunak. Panunutom ko madagiti 5 nga anak mo ana adi-aday. Uwan ka di. Pagdanagam kumaaya. Sana ito'y asawa mo iti panagdinamita. Kaya po, di mo laam mo at tunggal tumaaw kayo. Agtib-tib bayo Nervyos mo kat din aya. Ay, saan mo nga ikat katawa tinaibagak? No kumata, baliwan niyo, tiwagas siya. Day tama na ti pagsaritaan ta. Bayam ida. Tinapatag ita kat nawadwad ti makalapan mi ken. Addaag pa ay iti pamilyata. Ay, apo, sulpeng ka talaga. Malala, makamu ka man lang ni tibiyag mo. Basta agan anad ka, lakay. Kaya't mo asawan, awan ni Kagawad Bruno, mireng. Awan kagawad, nagpataaw da kan ni kumpare ng ambaw. Iso aya, Apay ka day kagawad, I say. anda ko mapa-inspect ko aparikot ti may sa kabarangayan tayo, ta sakop ti purok nga igam da ito. Ay kasta, bayan niyo, ibagak to ano sumangpat, I say. Sige man. Kastapeng around. Bye. Bye, I say. Nasaya at tanaamwak. Awanawanak karay iti bantay dagat. Sa pala ko ma, tasaan da ngagbildot nga agdinamita. Langam ti madandanagan na mireng. Kasla at padpadanam dito igid ti baybay. Dala kay malumaw, awan da mo ulaangay. Ti maaw dagayam. Huwag nga raw. Kanayon samat anawadwad ti makalkalapan da. Huwag. Ay, ano tayo jayan? Adayo dayjay, ngam nakita ti panagpangato ti danom iti nagbettakan dayjay. Paula yan. Apay mare, agpigpigargar ka matan. Huwag nga rin maray. Hindi ka mo ngam. Sus! Nagdinamita manan, dagiti naranggas amang ngalap. Talaga adadaulan dan, ti baybay. Maray. Addan to ako mirang, ti makalapan. Anya da jay kakapsat. Pasino tinlugan da ti ambulansya. Da kagawad Bruno kan ambo OIC. Apay. Nadisgrasya da OIC. Naputad ti may nga ima ni kagawad Bruno kan agraman may sa amatana. Anya? One OIC Duming. Ni ambo amangan mataykit din. Iso da ito yung ti bagbaga karakwada. Sulpeng da ngamin. Ammo da lang arudan anapaggad awagas deta panagkalap kan labsing itilintog. Gusto ka kapsat. Siguro gapu iti dayjay anapasamak agnakemetten dagiti daduma asulpeng. Inuray da pala nga dakas ti adidigra sakbay nga agnakem da. Naita ti maganap ti sulpeng. Sulpeng. Naiturog ko man gaya man. Doming, mabali namin. Napana ni Rosa. Ang timayaban tay ay diyak itay asuratan. Ang mala. Ikarigatak alagipan, anya na dyan.
Ay, nananay sa bali ba't yung mapay? Tuglap may. Madimanan na ti mangkul-kul din kanya. Anya nga talo, iridip ko. Oray kat awan mat sa bali papanak kita. Sa anak ama pa ni barangay na Domingo. Ay, nasa bagkit na iti kasi sakit. Tunggal lakit, iruwik ko pati agsurat. Baka unamat ti siyab. Alaya ka tanong pagusto. Nawan pampar. Nay, kitaan basit ni Duming dagiti aparikot aro sa amang ano da iti pakadadaulan tinagan ti barangay tayo a drug-free barangay iti ili tayo a Santa Disgrasya. Ibagak to kan Duming, nanang. Nay, saan arabrabak na ti adamag ita? Unay dagitan at tao aya. Gundawayan na ti pandemya. Saan nagaputa kasta unay narigat kan adon ti agbisin kat agarami dalatan iti dakas? Ti pagsid na awak, adumat lata ti gumatang iti droga, kat nagnina. Ay, siyempre. Adumad lata dagiti adot kwartana, anak ko. Sa bagay. Tangay nakapupok da. Sige, susop. Ti ko ang tinaduma. Singlot dito. Ure maiparit ang droga. Hangam agtultuloy mo lata ti kampanya ti gobyerno kontra iti maiparit nga agas, nanang. Kat siyempre kun adapay gayam sa balay. Anya day nanang. Pasiim na dagiti agsusugal kas kada agpapalot dita wano agtutupada. Anya? Sos, dagiti awan maaramid na. Asino manan nga ti promotor day nga aramid? Saan ko nga ambaw? Awan may bagaklitan. Gundawayan dan ti kaawan ni tatang mo. Ay, Kayat nasawan. Karkariton dati kabainan ti asawa? Ay, kasta talaga, Rosa. Ti amuda, nalukay ni Dumeng. Kan, saan akas kan ni tatang mo ti kauyong? Saan? Saan dala nga mo? Saan na matimtimag ti asawa? Ngam, kas kan tatang, di na kayat ti kalukwan ng runa kadagitan abambanag. Ay, kat nasaya at ano kasta? Kan di na kayat nga dan tumakuna ni tatang. Abinay bayan na ti barangay bayat ti kaawanda. Ibagam day ta kani Dumeng. Saanen ama sapul nanang, tamo kakasta ti aramidan na. Masangkutan ka magaya man dito balay, Dom. Way, awan mo't kami maubran edi opisina ti barangay. Kan alas 5 mo tayo. Wan matkit di Kat nasaya at tadakan. Ada concern ni nanang. Kat nasken amaikan iti atensyon na ito, Dom. Anya kami na ita. Adda ka no agtutupada dito'y nagbugsutan. Malaksid ka dagiti agtutong its. Nya? Kan, adda pa'y nasimanda ka no aglaklako iti droga. Wano maiparit nga agas. Naglanggong na kita. Siyempre, gundawayan dati kaawan ni tatang. Subukan dati kabalak. Kas tati kayat da parwaran. Naalalam, Dom. Kasta talaga. Kat no ipalubos mga kastalatan, ay, katkatawaan da kan Sana mabalin kanyak na ita. Di pakitam, asana mabalin di kalukwanda. Talaga. Ang mga nukadwam mo lang nga kagawad. No sino man na ita. Awan personalan. Trabaho lang. Ayun Saan ka nga isursuro, Domeng? Ngam, panunutom ti mabaling ibaga ni tatang no dakas ti mapasamak dito'y nagbugsutan bayat ti kaawan na. Uray saan mong ibaga. Amuklatan nga awan makunada. Ngam saan kong ipalubos. Masapaw lang may patungpal tilintag akunada. Ayun
Tano saan mo nga ipatungpal? Si Kati nakakatawa. Saan na nasaya at nagiti aramid dito nagbugsutan. Kababain tayo. Ibaga da barangay tagay, wano barangay tangad kayon atanod. Ta ado, ti mapaspasamak. No asino nga minti promotor data atopada. Kas kada sugal, UIC. Iso nga raw na may pingat ti panagpaliiw yaw. Aldaw kan rabi. Wen UIC. Di kay madanagan. Maamuan tumot lang. No asino ti promotor. Kastamot ti kunak. Kat no sino man day ta. Awan pinnabasol, ta paikulong kaw. Ti amuda siguro kat kabaalan da kayo, UIC. Sana kaskinit chairman gusting. Ano adda ti husto? Uray asino pa'y data at tao. Kasta siguro ti amura. Kayang oray siya lang ti OIC. Ipakat tingipan ti lintag iti asino man ngaglabsay. Sus, dayta ati UIC. Ayos. Sana all UIC. Kasta ti nagmimitingan nyo, Ogok? Wen, kagawad tumpak. Tupak kunak ko nga. Abda nga tamat maaramidan ni OIC Domeng. Patsyak nga adda kagawad. Tada kami mat akatulungan na. Kung uray da kayo kumamot akagawad, tumulong kayo. Anya? Pagimbagan ti barangay tayo daytoy, kagawad. Da kayo a barangay official, ti kang runaan amaksiknan iti daytoy. Ti committee chairman at ikang runaan nga aggunay dita. Da kayo amin ah. Sabari ti pagkumitsak. Aya, kastagayang. Parikot ani OIC Domeng deta. Makita mo't ita at ilaing na. Ne, anya dayta sa umot kagawad tumpak. Kas kalasaan akagawad. Ay basta, sandak nga iramraman dita. Ipakitaan ni OIC Domeng ti kabaalan na amang ipataray iti barangay. Kasta? Nang runa kat iso ti kayat ni Chairman Gusting amang sukat. Wano iso ti successor na. Awan mo't dakas na. No ni OIC Domeng. Adayo mo't amas kwalipikado ngum kadag iti daddo mga agambisyon dita. Iso lang ay ati makabaal iti kunada. Oray man kat siya, kabaalak mo, Ogok. Anya? Da kayo, kagawad? Ne, apay nagmulagat ka. Panagkunam ka di kat jak kaya ti agbali na kapitan. Ay, awan imbaga kakasta, kagawad. Sige. Good luck laangan kin ka. Naglokon nga, Ogok. Sos, narigat lati agsasao. Ngam makigtot kay tulangan no siyak ti kapitan tinagbugsotan. Nasauna ken katikasta, tanod Ogok. Wen UIC. Kas lamang lukluko. Takunding irsipay. Kasta gaya. Updated ko trabaho. Anya data, UIC. Siya kung timang third iti incentives mo. Basta aramidam ti bagbagak. Kan awan sa bali ang makaamoy ti daytoy, ha? Anya ka di data, UIC. Paliiwom amin nagaraw ni kagawad tupak. Adasim kan kanyak nga atap. Gapoy tinasaom kanyak. Kasta, UIC. Abangan isukat di ti promotor ti tupada kan sugal. Takayat nakadadaulay. Mabalin, UIC. Talaga analaing kayo. No matiliwan tayo apod no ti atap ko. Nalpasan, nagiti nararagsak nga aldaw na, iti tayo ti abyan. Nasaya at nga rod no si Maranta ni Bayaw George sa nakakita kang kalakay. Ay, Wayne.
Yung madugaya man ti marigrig na na. So nga, agan ano sa kapayla nga bakit no sa anak pa yung makawid. Ay, katuon, anya nga rod ngay. Ugali tanataangan matan, kan inaunangam si ka. Kakuyog day tati panaglakay. Uwan nga raw. Nimbagkit di ata na anos ni Pagsandra, mga asikaso kenkwana. Nakita mo, tirigat na. Tamanipod, iti trabaho. Isun tupay amin, dagkunay dito. Ay, talaga anarigat Em ko na namot kiti akabaalan na. Ay, yun mat Ibagbaga na nga raw, nga umay kuma dito ni Rosa. Oray manubulan lang. Mayat nga takit din ni Dumay, nga panawan manan ni Rosa. Anya kuma, katawan mo't anak da. Anya? Awang gayam, saan ko makontak ni Dumay? Kumusta mo't ang di barangay? Anya ngay, kasi iti sigod. Adulat ta dagiti parikaut. Amok madkiti, akabalan na rita. Tano panunutan. At ayo anangat nga to, tinaragpad na nga adal ngam siya. Ay, unmatkit di Kit, adutam muna. May panggapiti local government code. Di basta maulaw, kadagiti kakadwa na dita. Awan matkit diti sa bali a parikot ita. Malaksid iti maipadpadamag at tupada. Manan? Siguro, ginundawayan dati kaawan mo kat okay laang kinidumeng. Amo na ka din dayta? Ay, amo na. Ultimo tinasagap ko adamag nga dakano dagiti kabarangayan tayo nga gilaklako iti maiparit nga agas. Nagloko na gitan? Kasi tinakunak. Gundawayan dati kawan mo. Taam mo na, naluklukay siguro ni Duming amsika. Awagak naman ni Duming. Sana mabalin, amadadal ti dayaw dinagbugsutan at drug-free barangay. Amok mutkit de, akabalan ni Duming daytoy. Kan amok mo di nakayat nga dan tumasaom kan kwada. Iso nga, awan ti rumbang apagdanagam di talagay, may papan iti barangay. Nakasaugayam ni nanang ni tatang. Isumuti ko na ni nanang. Naibaga na ti maipapan iti tupada. Awan ron ba nga pagtanagan na, tada kinasarita kan binilin ko amang sim karagiti tao. Nga ata pagka-promotor, uno aday tilikodan na ito yung aktibidad. Nukasta, ada-atapam. Dan, nga masapul tinaan ng ebidensya kontra kin kwa na. Naglukon? Kat no mapanak-nakak, sorry lang ay. Trabaho lang ako na da. Walang personalan. Agar-aramid ka ako naksikaumpong. Awan danag. Awan ni Chairman Gusting nga istrikto unay. Anya? Nila ang kagawad doming matiuay si. Anya kumamot nga, tiyam muna na jay. Sigurado ka? Ken nalaklakala nga kasarita na jay. Ket adda na panunot ko nga aramiday. Anya dayta? Siyempre, masapul ang mapasuksuka. Anya? Patuludak to iti adobo akawitan. Anya? No mga bak kami iti tupada, karaman tinaabak ang manok nga alahan may. Kasano dayta? Malaksid iti dayta, bale manok ako nada. No inabak mo, agraman di kawitan na laem, yawid mo. Ket adda tupada mi inton bigat. Ket no mga bak dagiti ilaban mi akawitan. Sigurado man ang tiyawid mi nga dubwen. Inadobo mon. Uwan, bakit? 2 wins tayo may isang ilaban may. Ganador tonday jay. Anya? Uwan, bestra bakit? No nakapamitlo ang nangabakin. Ganador kunadan. Ngam ulitat. Sa anak apabor iter aramidam. No dayta ti pakaisag makam. Ibagakpay aganabam. Gunggunam. Hiniyak ti danag mo na ya.
Nilakit din o ay si Doming ti kabuteng kaon. Sige Saan ka ngagbidot, bestra? Ite, Ama sa iti sabadi daytoy. Inton bigat, ijay kami umadakulas. Masukan sukat ti benyo, tapno saan da kami abasta matiliwan. Anya ti madama gugok. Good news. Uay si Doming. Anya reta. Umawag tayo ti polis. Tapno maripot tayo amin ida. Kaya't maasawan, ammumon ti ayanda agtutupada. Agakar-akar da. Uay si. Kasta? Inton bigat. Iti kano umadamang kulas. Kasta gaya. Sinalpagkat dagitan. Gundawayan da. Ti pandemya ken kaawan ni Chairman Gusting. Ketsyak. Tiyan mo da, okay lang kanyak. Wen, UIC. Sige, awagag ni Hepe. Ngam saan kong ibagbaga karagiti kakadwa at tanod. Ang mga naglik at mabulilyasaw. Awan makamu, UIC. Datalaan. Masayaat. Sorpresaan tayo dahil ton bigat. Addan to pa umayak karagiti ag sibilyan a pulis. Kan bangin tugot damot iti manok da para palaw. Mayat day ta, UIC. Babaan na ita. Awan makataray kadagiti sinalbag. Mayat, UIC. Kasta ati UIC. Sige kakadwa, may kadwa sultada. Kakaiso na nga ado ti manok ken addape dagiti dayo. Sigurado ka nga awan nakasim ka na tayo kagawad tupak. Awan! Bulos! Ngagpapan kan o ay si Doming. Sige! Next asultada! Go! Madamamad kaya man, kagawad tupak. Ay kato na. Nay, at manok mo, tano dugok. Kan kasano ana mga da kami dito ya? Ubay kami man kagawad tupak. O ay si Doming. Kasano nga? Bay na! Tubusin! Sige, patrolman. Pusasan ni kagawad tupak. Pusasan yun. Apa yun nga eh? Sandam aman dito. Naturod ka mata, kagawad tupak. Siguro ipagarop mo nga awan maaramida kanya. Ay, o ay si panghasim ko ngamin. Sorry. Trabaho lang. Awan personalan. Panagkunak. Umdas da ito ay napakaikatam akagawad. Sige, patrolman. Itugot amin ida iji presentaw. Oh my God. Mayo limat tidarom, kanakwada. Anya nga'y kagawad. O ay si. Awan mo't maaramidan ni UIC Doming. Salbag ka, ugok. Sikatin nang irobo ka na kami. Nagbidot ka kagawad. Ti aramidyo, tinangirubo kada kayo. Awanan ti ado asaw. Pati nga kayo na. Patrolman, ikuyog na kita. Kat may pilaan ida iti umno adosa. Basta tirumbang kanakwara. Basta. UIC Doming. Gok. Sika man gaya. Natiliwan, nakagawad tapak. Kasano natiliw? Kat umay ko pa ilang ibaga. Nga isot promotor titupada. Doming, mabali namin. Ayos. Tandaan plat ko. Saan una yung narigat? Nakasala na may tuloy dyan part 1 na. Naisimanan ti kunak. Ang damot part 2 titugilag. Anya katikas tiyo sakit na yan. Ay, uray, tawan pa ni Rosa. Mabalin ko pa yung iridat. Iso nga ilad ko pa.
Ay, Rosa. Ala, katituloy mo lang tatagid na, Dom. Kunat na mabayag ka pa sa yilad ko kumabiait. Win ka di. Saan na nakabarbaro kanyak dayta, Dom? Sige ka di. Madamdaman to? Ay, nasaya at tanadanon ka nakariing. Nakasaritak ni Ina Beba nga apong ni Banay. Dakil ti parikot na. Apay, ada nagpanggap amang rip ken ko na. Ay sus, nyamot amang rape nga ibagbagamon. Asino kumamot ti mangrip kan kwa na? Itikas jay nga edad na. Ay na, awan pilpil yan ang iti drug addict. Pudno, nga ada pa kayo na igan ti droga iti parikot da. Ngamin, tay barito nga po ko na, tay ading ni Banay, natiliwan da ka no iti namin sa niyagsigsigarilyo iti mariwana. Anya, Kaya't nasawan, adda gilaklako iti mariwana wan no maiparit a droga dito nagbugsutan. kaya't nasawain. Saan ang drug-free barangay tinagbugsutan? Kitaam may sadayta kadagiti kaluklok sa ulaunay ni tatang nga aramid. Tamang dadaal iti biyag dagiti agtutubo. Wait, orasak mo na. Pagugustok ayamot na ito. Bitay kumakat ti dusa dagiti napakla na drug lord tapno maminggada. Saan aga po tanagrigat ti biyag ita kapot pandemya. Kat isumatan ti rason da nga garamit iti dakes sa panglakaganda. Ano ti mabalin nga aramiday? Tapno saan kang agbisin iti panahon ti pandemya? Wan, open mo ti panagkanak dito nagbugsutan. Ken mayat pa dito pagsapulan makan, ado ti gumatang. No, adda may gatang. Ada, ado mo tagiti ada kortana. Wan matkit di Nala, si kanti makaam mo, Tom. Sinalbag dagitan. Kasolsolbar ti topada, droga manay. Gapot ka na yun a lockdown, kas kada GCQ, kas kada ECQ, kan MECQ, kan anyapay dita. Gapo iti ado a restriction nga ipapaulog da, adot ang bisin. Dayta ti may sarason da. Anya nga ikano ti aramidan da, no di mangipamuspusan iti pagbiag da. Nga oray aglabsigdan kasta. Awan nga tan sa bali ang mapanunot da Day tamot ti rigat na ita. Sana mapanunot ti gobyerno na ita. Naimbag ko no maitad da nga rodmat amin akasapulan dagiti malakdown. Saan? Tagpatinggan to lang iti mano a sardinas. Mano kilo a bagas, asukar, ken noodles. Adamot intad da sa nga ribo kadagiti na lockdown. Gapo iti ECQ. Mano mo langan day tangay. No mano day ti may sa pamilya, ay awan Grabe talaga. Ti mading nga epekto na iti a COVID. Saan langan agapot sakit a COVID? No di kat gapo iti biseng. Napahanan ni Rosa. Agrumbatak mo tayong tamapanak i opisina ti barangay. Sana basta parikot na ito. May parit a droga na ito. Sigurado nga adaman kontak na ni tinagbugsutan. Mangkarkarit at talaga na iti awanan bain. Amo na siguro nga awan ni tata. Kas karaitin nagtutupada. Kaya mo na o kailangan kanya. Dahil tatidak kalabidot da. Lumagas ka ba? Tano Dukoy? Tamang ishot ka. Adamot sa nga ilim, Mang Turo. Awen, taga-kabisera naman asigod ka adalak idi high school. Aya, Wala na.
Mangitagay ka. Adda pulutan mi nga imbaliktad a karnet nuang. Mayat ah. Isa ka ba, taray? Daytaman. Mangitagayak man nga rod kan ramanak tapulutan nyo. Awa na. Nabayagan na sa anak-anak karaman iti kasta pulutan. Aday tanay. Tagay mo, okoy. Agyamanak. Naglamuyo to na ama. Stateside ko naman, okoy. Nagmayat ti panagayos na iti karabakob. Sige. Araman ang matating baliktad. Kat na adamat sa bawati pinapaitan dita. Sige. Uray, tawan jutik no rabi. Ginumak nga rod ah. Anyat ko nam turo. Mangiruwar ka iti motorsiklom. Wen, bakit? Na, pangalaam ko maiti gatang mo. Awan to pa yan, may gatang mo iti sukat ti Carson Silyom. Saan na parikot dayta? Makaam mo ni Gayem Miguel. Anya? Adda ngamin kat negosyo linukatan na iji kabisera. Bakit? Anya mo anegosyo? Agi deliver ka dagiti makmakan. Kasta ka day. Wen, kasta ngamin ti uso itan. Tada iti nga rod pandemya kan kanayon a lockdown. Ala ka, sige tinapateg at dakanan ti pamilyam, lakay. Uray kita, bakit? Dakkel ti ganarek ditoy. Saan ton aparikot ti makan? Uray lockdown ang makabulan. Anya? Uray pa ikat agnanayonan a COVID Ay, salbag ka mo. Kaya mau, ti kasta. Anyakit din. No, dahi tati mapasamak. Malapdan nga rod, no, di matan pumanaw dahi ta ako, babe. Mapukaw to Napod nung adda COVID Ta amin matasin tumas kat adda dagita sakit nga uri idi awan pa'y COVID. Sino ka no, dagiti nasa nga ili daaw koy? Mga no, COVID carrier mo tagajay. Taga kabisira da kanumot kan. Kaadalan na idi high school o ay si Duming. Kasta. Ngamsi ka, nakitagtagay kamay. Salbag. Kasta no, no carrier ngagpay suragijay. Di pa kat makaakarkan. Awan mo't nga tati adda COVID na kadakwada o ay si. Kan, narigat ka no akaptan tay mamarte. Ngamin, saan lang nga itirwar ti maalkoholan? Uray iti unag ti bagay. Salbag kamoy, adala maakaram, papanawon ka dito nagbugsutan. Na, papanak nga rodan nga o ay say. Paipanaw ka kadagiti taga-ospital kat ijay mo. Anya, ay sos, saan o ay si Duming? Saan ko akayat ti maikulong kan matay? Sa dapuuran adagos. Apo, nagpintasan ti kabarbaro ang motorsiklo manong turo. Wen, banay ading. Nakajakpat kayon sakit di manong turo. Saan met? Ang hulogak da ito'y. Mausar ko ngamin iti baro at trabaho. Ne, imbag man ta nakastrek kayo iti trabaho yo. Kat pandemya pa'y laang. Awan ading. Atay sumat ti oso itaday ja trabaho. Anya trabaho aya? Food delivery ading. Ay wala. Delivery kadagiti kang runaan nakasapulan ti tao. Kas kadagiti makan. Napintas. Udno, aday ta ti uso ita. Saanen amasapul amapan ka makichenta. Agurder kalatan kat kaadwan na motorsiklo tar aramatan ta. Husto ka unay, banay. Ket day ta tinastrek ko at trabaho. Bakit? Mga rugi akin doon bigatain. Ay, nasaya ata. Kasi tinakunak, uray man kat agnanayon ako, babe. Tadamat tin trabaho.
Ay, madiday ta nga ibagbagam lakay. Taado kanon tinatay gapo iti day ta a virus. Numaminsan bakit nakurang ti pamatik? Anya? Kan may sa, no talaga nagtanganan ti gadeng saan mo na maliklikan pa'y. Namatay mo't amin na tao. Awan bumato ako na ta. Anya nga Dumeng, kumusta ti barangay? Damdamagan ni tatang mo, iti nag-video call kami. Mayat asaan nanang. Anya? Kalpasan anatiliw dagiti nagtutupada. Ito, adamanan madi adamag. Ah, Anda ka no dagiti maatap nga agtutubo nga aramat iti marihuana wano siya bupay kit din. anya? Asus da kasun Makaluksaw lakit din ni tatang yo iti day takot ang mga no di na matutur ti agawid. So nga godungak na madamdama, tadaawag kanyak ni Hepe. Ay sigudam day tabarok. Wala nang. No kasal, kinestrikto ni tatang may papan ka dagiti kasta kinatakais. Kastak may. Anya nga taaya tinaknakandagita at tao. Tadi dala madididigra. Wano agari pa pangagaramit iti dakas. Amok pa yan na. Kasi tinakunak. Saan arason ti pandemya? Tapno agaramit dalatan iti kalukuan. Gusto kayo na. Sana rason na ita. Ado ti tao. Adi makapanunutin iti nasayat. Gapo iti pandemya. Huwag nga ron. Anda pa lang iti nadamdamag ka nagpakamatay gapo iti COVID. Ado ti na-depress. Wano natay. Gapo iti depresyon. Manyakit di dati Adumot nga ron di sabsabali. Adamag may papaniti dati COVID. Anda ka nita nga aramin ti tao. Anda ka nita nagtao di ti atap nga ayop. Anayakar ti tao. Manipod sina. Dagita ti makaulaw. Ngam anyaman ti pudno ka na gitoy. Sana na ita ti excuse. Tapno agaramid mo ti tao iti dakas. Saan na kan anauran ni Nanang Rosa? Ingkan tulay tuludanan iti kananda. Wen kan anya sampay lang ti awan kaida na amaturog aging gaitisan asumangpat ni tatang. Anya pa nga. Naibturak pa iti nagbati kung nagsubli ka iti Hawaii kada Uncle George. Aywang tayam. Adda na ko na kano ni tatang kan nanang. Kayat nga Uncle George mapanak ijay uret talubulan laeng. Anya? Ay, talubulan. Naging kayo ti makatawan manain. Dom. Mabalin jakon kayat. Kasanuak man langan na awan kayo ti mabayag. Kaslaak to man la ulilan abakas di ti balaya. Anya? Danag mo na ya bakit? Adot kwartak. Abtoy. Mapankag shopping. Katgatangam amin na kayat mo. Igatangam mo tindag iti ubing. Mas da awak at talaga ken katuro. Agi-deliver laeng iti makmakan ti trabaho ngam. Nagtakal ti awat mo kanya kakwartang. Di mo pa'y kayat. Ay, kayat ko Angam, saan nga ta nagtaod iti kalukwan da ito yung kwarta? Ay, nagadula ka din asa umaya. Ikan ka lang harudan iti kwarta, madupel at masaw. Sige. Tagsasarak kami man kadag iti barkadak. Painumak manida. Burarugak ida iti arak, tadida kat kanyaw kanyak. Sige, kakatwat. Tagay. Adot kortak. Nabarkat kayo, Marituro. Gusto daytan. Nagkunaan na bartak. An kamatgagdanak ba na kagdarak? Adot kortak. Kaya ka bayadan ti mainom kan mapulutan mo
order kan toro, kan bayadan mami din, tapos pa rin ka. Ano? Oo na, tata. Sige, ulit. Oh. Hindi ka tanong. Adtoy. Adto pa na. Adtoy. Ha? Dapat ko Oh. Ala. Mangtad ka kid din iti mainom ken pulutan. Adto ti korta. Ano? Ituloy mi ba ti aginom? Wen, UIC. Kasta unay na bartag na. Nakararewawa da nga rodan. Nagloko na gijayan na tattao. Owen nga rod. Ibagbaga kanumot ni Banay. Nga uston ngam binugkawan ni Turo ti balasang. O sige, mangayab ka man iti kadumatanod ta mapantayo pagawidan nida. Adda ni Agoy. Kunibasyong di tarwar. UIC. Sige, mapantayan. Nalabsan yung samot ten, katuraw. Nasaysayat sa agawin kayon. Sino ka kumaita, mang diktar ka ta kami? Gan mo isa, kwarta kami, tininom may. Awan day dayaw mo mang turaw. Ay sus. Anyaya ti kayat mo panang dayaw ko kan ka. Ala, kagawad dumeng. Ang saan mo kumamata pagkarit, tikin na OIC, chairman. Kunakmat nga gawin kayon. Saan nyok man nga orayan ang mga yabak iti polis? Polis? Daya basol may, papulis na kami. Mabuto nga nagiti mayagata, tanakar-ariwawa kayo. Kan nalausan ti Bartek yaw. Kas itinako na, adut partak. Iso ko uminuma, kagingat kay kayat ko. Okay. Ganun na nakablaman. Kasta, ha? Mabilang, tawagak ni patrolman, ta umay na nga ro dito. Nay, esos, butang yun na ya. Delikado. Awang basol tayo, tapno tiliwan na tayo. Patrolman, Wayne, duwati violation na kita, May parit ka giinom iti store, kan nabartakdan. Oo, sir. Urahin na kayo. Bye. Papantayin to, bro. Tayo. Sal magkakagawad doon eh. Nagbalin ka lang ng OIC chairman. Kung na masino ka na. Maglablabas ka namang toro. Hoy. Tanod. Iyag mo tapusas. Tapusasak man na tiyan mo kong. Sana sakti karkarita mang toro, ha? Sige. Darom ka doon. Illegal na ito yung araramidam. Illegal. Naghanap mo na. Imbes kumasa naman mo na may saka pusher. Natiliwan ka lang arodan. Gapo iti imot mo amano sa city Cebu. Salbak ka. Bagay tinagan mo aturaw. Ano na? Nakaturog akmat tayo. Sa anak ko na nakapanig barangay office.